سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا teras lantai 1 plafon sudah terpasang, fitting lampu juga sudah terpasang satu. Sebelah sana insya Allah nanti dipasang kalau plafon sudah dipasang. Terus lantai 2 laptopnya sudah matang. رسول أحمد مصطفى وبصلا نكنش إمام نور واتباع نبي حبيب أنا في طول الحبيب كمثل القمر يريد الشراب وخير الثواب فيوم الحساب به أفتخر صلاة سلام على المصطفى رسول إمام بنور الصفا مرتبي رسول أحمد مصطفى Santri Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Maki Sulsel sedang melakukan penanaman pohon ketapang kencana ya, 10 pohon di sekitar gedung baru Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Sulsel pada tanggal berapa nih hari? Tanggal 13 Desember katanya ya.